специјал, повторно сме надвор од студио, бидејќи имаме добар повод да се видиме со еден наш пријател кој за прв пат е во еден после 11 сезони и тоа не доаѓа во студио. Како не му е срам на Петар Грашо, но сепак се најдовме видно. Како си? Јако добро. Добар ден. Се имаме запознаено. Еве баш сега зборевме дали пред 4, пред 5 години. Да, вриеме лети, не можемо се сетити, е било прije 3 или 4, ali još uvijek smo mladi, pa onda to nije tolika šteta. Така, а уште од тогаш договараме да дојдеш во емисија вака, така. Беше тоа еден убав настан. Нашата маркетинг агенција го организираше. Ти беше дојден и беше многу различен од сите други, бидејќи, знаеш, сме имали искуство со пејачи и балкански и секакви. Ама ти беше различен во смисла многу некако едноставно беше да се работи со тебе. Тогаш проба, тогаш пеење, тогаш крај, тогаш сликање, се сликаше со сите можни гости. Значи многу некако скромно, дали си секогаш таков и дали пример ти кажале и други луѓе дека си малку различен во таа смисла? Pa organizatori vole moju ekipu i mene Така. zato što nismo previše zahtjevni što se tiče tih popratnih stvari okolo koncerta. Zahtjevni smo što se tiče produkcije. Така. To mora biti najbolje jer ljudi koji plate kartu moraju dobiti najboljeg mene i najbolje rasvjetu i ozvučenje i muzičare. Tu smo zahtjevni, ali to je normalno. A što se tiče gostoprimstva, nismo sad neki ekipa koja radi sa mnom ne uvjetuje neke bespotrebne detalje koje kompliciraju život organizatorima. Mislim, mi tu svi dolazimo, moja ekipa i ja dolazimo da bi napravili dobar koncert. Treba nam jednostavno dobro gostoprimstvo, dobar hotel, u garderobi da je sve suho, da je čisto. Sad možemo mi, vrlo lako je biti kompliciran. Možemo naručiti Veuve Clicquot iz 1996. Možemo naručiti gusju jetru sa krupnom morskom soli. Sve to se može, ali čemu? Kad mi pred koncert popijemo jedan Jack Daniels, uzmemo vodu i idemo svirati. Da. I to nam treba i to je to. Ама знаеш луѓе што се такви, колеги, знаеш. Така, зошто го прават пример тоа? Дали е тоа, не знам, подобро да се осеќаат пред настап или што знам? Pa ne bi znao, ja vjerujem da je to možda malo i na neki način podizanje statusa samom sebi. Tako. Kao sad tražimo puno pa onda više vrijedimo. Važni smo. Ja ne znam, to možda može biti nekakav razlog, a ja zaista tražim ono što mi treba. Možda je sreća za organizatore što meni ne treba puno. Mene zanima to što sam kazao, da se ispoštuju ti tehnički detalji do milimetra, a što se tiče ovih ostalih stvari, to je domaća hrana, dobra, rekao sam organizatorima da nas vode u autentične restorančiće, Ако ќе дојдеш у Скопје, nikakva fancy mjesta. што јадеш прво, пример? Или вака, друго прашање, на што онака викаш, едва и чекам да јадам? Ovdje je Makedonija toliko poznata po hrani da ja jednostavno ne mogu reći od čega. Ono što mi se jako sviđa je što zapravo ovdje kada dođeš već te na stolu čeka. Da. To nema nigdje na svijetu. To je najbolje. Dolaziš gladan i onda moraš naručiti jedno, drugo. Ovdje već stoji paradajz, sir, ajvar, hljeb, zakon. Tako da volim sve. Ovdje je tako dobro povrće, tako dobro meso, vina naravno. Da. Tako da. Види, ама и ти си познавач. Значи ти имавте и нели фамилијарен ресторан Адриатик се викаше, како се Tako викаше? je. Zapravo se zove restoran Grašo, da. Така. Ali ima restoran Adriatic Grašo, pizzerija je Skipper Grašo Povijek se znači. i kafe bar je Baluni Grašo. To smo, ova prva imena smo naslijedili kad smo uzeli restoran, tako su se već zvali Skipper, Baluni i Adriatic, ali kako je moja familija već 25 godina u restoranu, onda zapravo cijeli grad i svi ljudi iz cijele regije znaju da se ide kod Graše. Ali mi smo taj restoran od 1. januara prepustili, prodali smo ga. Ja sam ostao kao suvlasnik jer se i dalje zove restoran Grašo, ali Се уште имаш дел. ja sam tamo, Ama ne odiš. nemam vremena držati taj restoran na nivou na kojem je i bilo je fair zbog ljudi koji dolaze da to prepustimo ljudima koji to znaju, to su naši prijatelji dragi. I ja sam ostao tu, dođem, gledam, budem u kuhinji, budem gost. Sad draže mi je čak ovako, moram reći. Нели? Ja. Го нема притисок од новој Nema pritisak, организаторски, tako je. менаџерски дел. Da, to je 30-ak zaposlenih, već 20 godina smo imali, a kako je moj posao takav da sam ja na putu 300 dana, a roditelji već imaju neke godine, red je da se i oni odmore. Sestra živi u Minhenu, nema zapravo niko iz obitelji to kako treba voditi, onda ako restoran ne vodi obitelj, ja bar tako mislim,
onda to ne može nikad biti tako dobro. Се согласувам. А едно прашање што нема везе со муабетов. Овде имаме многу проблем со луѓе, со работна рака. И пример многу од рестораните викаат не можеме да најдеме добар готвач, не можеме да најдеме, не знам, добар келнер. Сите заминуваат у странство. У Хрватска го има тој проблем, пример? U Hrvatskoj ima jako veliki problema Da? sa time, jako veliki, pogotovo u Splitu. Jer je Split i taj primorski dio, Split, Zadar, ali Split pogotovo, jer Split je zadnjih 6-7 godina otišao strahovito visoko što se tiče količine gostiju i turizma i svega. I fali kuhara, fali konobara, dolaze iz Makedonije dosta ljudi, dolaze iz Bosne ljudi. Ti bil некој готвач, пример, од Македонија? Nije. Во твој ресторан? Jednom je jedan kuhar trebao doći, međutim, nažalost mu se dogodila neka privatna tragedija i nije mogao doći. Da. Ali Makedonce za kuhara, to je uvijek dobra ideja. Ja ne znam da li jedan Makedonac loše pjeva i loše kuha. Еве јас. Da, to je okej, ništa. А скипер се вика си скипер, така? Имаш дозвола за... Imam dozvolu za brod, mali brod imam ja, 6,5-7 metara, jer Аха. ja Едрилица volim, или... ne, mali motorni brod, to je više brod za ribarenje. Ja volim loviti ribe jako i volim loviti lignje, ali isto tako od ljeta koristim. Како се лови лиgnje? Pa lignje se love, postoji taj mamac. Добро, Кој тоа се- е она што го вртат вака што го фрлаат? Ne moraš, možeš ga samo baciti, ne moraš ga vrtiti. Taj se mamac u Splitu zove Pescafondo. To je talijansko ime, Да, Pescafondo. песка да ме као риба. Da, a fondo je dubina, Pescafondo. Добро. Ali on zapravo izgleda kao mala riba, kao ona papalina, mala riba, ali na dnu ima puno, ovako stoje 2 reda bodlji. Аха, за да се... I onda se mamac baci i svakih 10 sekunda ili koliko se napravi ovo. Да, ето, нели е досадно тоа? Знаеш, Не. кога ги гледам како прават и само... To nije dosadno, to ovisi sve kako gledaš. Znaš, neko u životu kad vidi planinu, kad vidi Himalaju, vidi jednu hladnu gomilu stijena od koje treba bježati. Да, а некој A се воодушевил. nekome curi voda na usta, jedva čeka tamo ići, logorovat, mjesec dana se penjat, teglit. Tako, ovisi sve kako gledaš na određene stvari. Za mene je to najljepši dio godine. Kad dođem na brod, potpuna tišina, ja, možda moja sestra, moja familija, nas 2-3 na brodu. Е, добро, колку може да си дозволиш? 2 недели? 3 недели? Колку Nikad u можеш? životu u komadu više od 3-4 dana. 3 dana pa 7 dana radim, a ja to volim. To, Не ти е премалку? Nije, ja sam odrastao na moru. Znaš, odrastao sam tako da me neko sad odvede i kaže mi moraš se sunčat 15 dana na plaži, ja bi se ubio odmah. Znaš, nema kako. Ne, ja nisam taj tip. Ja moram, 4-5 Да си dana... во акција сакаш. Ma nisam ja sad da je to velika akcija. Ali 3-4 dana, 2 dana malo spavam, jedan dan se nešto zajednički kuha, jedan dan se ode u neko malo mjesto na večeru. Nisam tip koji uzme knjigu i ide se pržit na plus 50, jer ja sam odrastao uz more, to bi mi bilo smiješno. Ali tako da meni super mi odgovara taj tempo, da od 4-5 dana imam, pa onda imam malo turneje, pa se vratim, pa onda opet 3-4 dana, tako da uhvatim nekih 10-15 dana ljeti. Tako, ali uvijek nekakva druga polovica septembra je zapravo moj. Тогаш ти е. To je moje vrijeme. Tad odem 10 dana u komadu. Tad nema više turista, nema više nikoga, nema djece, počela je škola. А си сакаш во Хрватска да си или одиш негде? Ja pričam o svojoj vikendici. А, за кај тебе? Uvijek moja vikendica, to je 80% ljetovanje u mojoj vikendici, zato i mogu sebi dozvoliti da uhvatim 3-4 dana. Bilo bi nezgodno da idem na Tajland za 4 dana. Nego, krivo smo se razumjeli. Pričam, ja imam jednu kuću, moja familija ima kuću koja je pored Trogira, u jednoj prekrasnoj uvali. Odmah je more nam je na 10 metara. I to je 40 minuta od Splita, ali uvala divlja. Tako da tek smo ove godine dobili vodu. Tako da imali smo mi one, to se zovu gostirne. Точно. Najnormalnije Бушотина со... To je ne bušotina, nego prostor sa 20.000 litara vode koji se onda električnom pumpom, tako da smo mi imali sav luksus kao da ima vode. Imali smo vodu, ali baš prava... Беше за пиење? Da, sve može. Dobro. Ali prava infrastruktura je tek došla ove godine. Zašto to kažem? Samo da dočaram koliko je to divljina. I tamo, to je samo 45 minuta od Splita. Има комши? Imamo 100 kuća, sve skupa u cijeloj uvali. Tako da su plaže poluprazne. More je, predivno je more. Predivan je pogled, je smirujuć. Navečer od 8 navečer ne čuješ ništa osim valova. I
to mjesto gdje ja uhvatim po 3-4 dana u komadu. I to je sasvim dobro. Odavne imate kućata familijarno? 40 godina. Moj djeda pokojni je to kupio godine kad sam se rodio. 76. Da. Znači ti si so kućata... Ja sam vršnjak sa svojom Zajedno. kućom. Da. S tim da moja kuća bolje izgleda od mene. Sporije propada. Ако викаш дека болje изгледа, морам да ја видам, Петар, морам да ја видам. Ај малце за музикава да те прашам. Например, имаш стварно многу хитови, не е ни ферски да одвојуваме, некои имаат по 50, по 60 милиони прегледи на YouTube и сите тие работи се пеат на концерти. Мене ме интересира дали кога работиш песна, има некој момент кај што знаеш дека оваа може да биде хит, оваа нема шанси. Или појма немаш до последно. Ja imam veliku sreću prije svega da, osim što sam pisao dosta svojih pjesama, radim sa dvojicom ljudi koji su za mene najbolji na ovim prostorima uopće. To su Tonči i Vjekoslava. Tako, to su Tonči i Vjekoslava Huljić. Kod naše suradnje vrlo je važna, dakle, ta prva stvar da su oni talenti ogromni talenti, genijalni. A druga, još važnija stvar je da su oni moji prijatelji, već 20 i nešto godina. I mi prije jedno mjesec i po 2 dana smo ja i Tonči sjedili, malo smo nešto pili vino i računali smo, ja mislim da smo imali u karijeri mojoj 20 ili 21 ili 22 broja 1. Veliko, puno, zaista puno. Zadnjih 5 pjesama koje je zašto sve su bile broj 1 u Hrvatskoj. Tako da, zašto to kažem? Kad me pitaš da li kad radimo pjesmu odmah imamo procjenu ova će biti hit, ova neće. Ne, jer mi ne radimo pjesme za koje mislimo da neće biti hit. Ali ne hit komercijalno, nego nama moraju biti hit. Nama, mi kad radimo pjesmu, mi smo uzbuđeni kao djeca. Svađamo se, vičemo, veselimo se. To je kreativni nered jedan. Nema ega tu, nema ega nikakvoga. Zašto najčesto, пример, сте во кавга некаква, да речеме? Зашто, например? U kavgi smo oko produkcije. Uvijek. Како да звучи? Пример, дали да му додадеме чинела, дали не, дали високо, ниско? Pa Huljić je impulzivan tip. Huljić je čovjek koji je napisao 1500 pjesama. Znači, to je nenormalna količina u glavi. I on radi brzo. A ja sam potpuni i on kad uđe u studio, on bi da to u 2-3 dana sve bude. A ja sam tip koji locira pjesmu, locira tekst, radi na tome, radim zajedno s Vjekoslavom, ispravljam, bavim se zvukom basa 7 dana. A Huljić nije taj tip. On kaže, nemoj to raditi, uništit ćeš sebi život, nama, studiji, producentima, pjesmu, uvijek je ta ista priča. Međutim, na kraju kad pjesma bude gotova, onda mu ja kažem, evo Tonči, sad vidiš, napisao si briljantnu pjesmu, ali sad vidiš kakva je bila kad si htio već da ide vani, a sad vidiš kakva je sad. Tako smo se oko pjesma, ako te pitaju, svađali danima, jer on je htio da bude malo brža pjesma. A ja sam dok sam je pjevao rekao, nešto mi ne štima, nešto nije. А знатно побрзо, мислам, онака... Pa par BPM-ova, dovoljno da meni bude malo nervozna. To su u pitanju su mali postoci. I ja sam, dok nisam to pročistio i maknuo, nisam bio miran i Tonči se složio sa mnom. Sada u konačnici kad pjesma ima, ne znam, 50 milijuna klikova, da sam bio u pravu, međutim, šta je važno? Važno je da se vratimo na početak mog odgovora. Važno je da radim sa njima. Oni su krucijalni u mom životu jer su briljantni talenti i moji prijatelji i bez njih 90% pjesama ne bi bilo to što je. I rad sa njima je da svaka pjesma bude najbolja. А да не би ти биле пријатели, да речеме, да не сте блиски, би можел да работиш со некого или мораш да си и приватно окей, пријател баш, за да седнеш со некого и да работиш? Pa ja sa većinom ljudi s kojima sam do sada radio sam stvarno bio prijatelj. Znači od pokojnog producenta legendarnog Remija Kazinotija koji je radio sve prve albume Gibbonija, Olivera, koji je radio moje prve albume, sam bio prijatelj, zajedno smo lovili ribe. Sa drugim producentom sam Nikša Bratoš, sa njim sam isto tako veliki prijatelj. Idemo na večere, idemo kod kuće jedan kod drugoga. Tako da sa Huljićem sam prijatelj. Moram osjetiti taj neki touch. Pardon. Zato što kad se stvori to međusobno povjerenje, onda kritika se ne prima kao ego, nego se prima kao ako ti ja radim, ti kažem, stari, ovaj ti tekst ne valja. Ovo ne valja ništa.
Ti kažeš, ok, šta ti se ne sviđa, pa malo pričam, ako smo prijatelji ti ćeš to shvatiti i jednako tako ćeš ti meni reći ovaj dio si otpjevao loše. Ako imamo prijateljsko povjerenje, znamo da je to nema ega. I onda je meni lakše puno surađivati. Ja nisam puno suradnika u životu uopće mijenjao. Sa Nikšom sam radio 10 godina, sa svojim zadnjim producentima radim 5-7 godina, s Huljićem radim 25 godina. Moj gitarista u bendu je 23 godine, bubnjar je 10 godina. Ja sam tip koji voli skupljati dugoročno ljude, raditi familiju. I onda to ima smisla. A кога ќе се случи, да речем, некаков конфликт, ти си пример тој што треба да го реши? Mislite u bendu ili misliš u bendu? Да. Да речеме, знаеш, од тебе се очекува да дојдеш и да бидеш... To se podrazumijeva. Mislim, nismo do sad nikad imali nekih velikih konflikata. Dobro, da. Imali smo naravno, ovih 25 godina pojavi se ponekad u bendu neko za kog vidiš nakon određenog vremena da ima neku drugu osobnost i onda jednostavno više ne surađujemo, ali imam jako kompaktnu ekipu. Imam ljude koji su sjajni muzičari, koji su familijarni ljudi, dvojica su profesori muzike, predaju u školi, jedan je čak ravnatelj škole. Imali smo do prije 6 mjeseci u bendu gitaristu koji je bio dječji kirurg. Koji bi svirao, da bi ujutro u 8 išao u Zagrebu u bolnicu, paralelno operirao djecu i ljude. Tako da uvijek sam govorio da smo mi najškolovaniji bend. Iako ja imam samo srednju školu, ali oni su svi profesori. Ne je bitno, ovo je kirurg. U prosjeku smo svi viša. Da, tako da hoću kazati, imam dobru ekipu, nema nikakvih konflikata. Ako se dogodi neki problem, oni znaju da ga ja moram riješiti. Jer to je normalno. Mora se znati da bi bilo šta u životu funkcioniralo. Od obitelji, od firme, od benda. Mora se znati ko radi koji dio posla. I ako se svi ti stvari poštuju, onda imaš bend koji traje ko moj 20 godina. Дома со Даниела како сте поделени, пример? Ти за што си одговорен, она за што е? A ja sam za sve odgovoran, ona za ništa. Šalim se. Ali tako otprilike je. Ne, Danijela je odlična domaćica, znaš šta, moram ti kazati da zapravo sad kad malo bolje razmislim, uopće ne znam ko je za što odgovoran, jer zadnjih par godina, nažalost... Пример, кој ги плаќа сметките, да речеме? Кој оди физички да плати? Pa to ja moram. Ти го правиш тоа? Da, ali ona je dobra, znaš, ona ne da, da. Ne, ona skuplja račune, a ja... Ne, dobra je. Tu smo podijeljeni u smislu, a muškarac to treba ipak nekako. Ali mi živimo na 2 adrese. Živimo u Splitu i u Zagrebu. Tako da ko je gdje, taj plaća. Така. Kaj mene, kaj tebe. Da. Ne, ja živim dosta... Danijela je... Ja imam kuću u Splitu. To je moja familijarna kuća gdje, ajmo reći da nekako to gledam kao svoj dom, ali imamo i stan u Zagrebu. Koji je već 20 godina smo u njemu isto tako nekako naš. I to je vrlo praktično zbog toga što Danijela dosta više boravi u Zagrebu, a ja sam boravio zbog restorana malo više u Splitu. I onda zaista mi se viđamo naravno tijekom godine, ali puno putujemo i onda se sve nekako kod nas rješava u letu. Čuj, jesi ti, ja moram sad ići u Varaždin, ja idem u Berlin, ok, vidimo se za 3 dana, platite račune, tako kod nas je, mi smo naučili da je kod nas ovako, ide. Zajedno otputujemo, pa zajedno, ali to je dobro. И колку, пример, од годината, колку денови си... Колку имаш настапи, да речем, у една година? Pa zadnje 150? Jedno 100-tinjak će biti sigurno ove godine. Тоа е, значи, секој трет ден, фактички. Pa evo, sad ću vam samo kratko kazati moji zadnjih 4 dana. Bio sam u Beogradu 12. 13. sam došao u Skopje, imamo 3 dana za redom. Vraćam se 16. u Zagreb, navečer imam jedan veliki event, sviram. 17. ujutro u 7 putujem za New York. Imamo New York, Chicago, Toronto i vraćamo se 24. 25. navečer već sviramo u Splitu, jedan božićni koncert u jednom velikom klubu i onda 27., 8., 9., 30., 31. 1. svaki dan svoj grad. To je samo sljedeći 2 tjedna. Tako da ja živim dosta turbulentno, Danijela, da, čisti rock'n'roll. Danijela jednako tako živi, tako da kod nas se te računi, to niko ni ne gleda. To se plati sekundu, to moram kasnim na avion, evo dolazi vozač. Tako da kod nas je još uvijek živo taj neki rock'n'roll, pogotovo ja, ona je mirniji tip od mene. Ona mi ponekad kaže da ja nisam normalan zapravo koliko idem na put, ali ja to volim. Tu nije stvar ničega drugoga nego toga da... Čeko, odamna terаш вака?
Долги години те Ja sam razvaka. počeo od Ova 96. Da, ali ja sam u jednom trenutku sam se zamorio i napravio sam pauzu 5 godina. Фул пауза? 5 koncerata godišnje. А зошто? Шо се случи? Zato što sam od 90... Ти дојде Ja преку mislim глава? ja mislim da čovjek ako ima priliku, Добро. da nije prisiljen da nešto radi. Ako ima priliku, onda mora raditi posao koji radi dokle taj posao voli. Ja imam privilegiju da mogu raditi koliko ja hoću. Така. Kad sam počeo raditi ovaj posao 96. godine, posao, glupo je reći, ali to je fizički i neki posao. Ja sam imao 150 koncerata 4-5 godina za redom. I zapravo sam 2003. godine sam izbacio svoj 3. album i to je, već sam bio izvođač, etabliran, ajmo reći neki stari izvođač, imao sam 27 godina. Да, а више сениор, Imao sam 27 godina tek. ветеран. Da. I do 2006. smo radili, znači 2006. iza mene je bilo 10 godina karijere. Gomila koncerata, gomila gradova. Ja više jednostavno nisam imao smisao života. Samo putovanja i onda sam rekao ljudi, nema smisla. Idem polako raditi pjesme, 2-3 godine nećemo raditi ništa. Radit ćemo 10 koncerata samo da održimo formu benda. Так. Да не ги забравите. I to mi je bio lijepi period, jer sam imao restoran, putovao sam po Europi, vidio sam više u te 4 godine svijeta nego što sam vidio u svojoj karijeri, a prošao sam cijeli svijet. Ali kako, ideš u Frankfurt, iskrcaju te avion, koncert ujutro, putuješ nazad, ideš u Minhen, ideš u Australiju. Putovao sam puno i ta se pauza zapravo produžila na 4-5 godina. I nakon toga sam 2011. radio sa Bregovićem i Huljićem projekat Madre Badeše. I svidjelo mi se da ne radim, moram kazati. Svidjelo mi se malo da budem penzioner, ali sam premlad da bi to bio što se tiče muzike. I onda smo, Tonči je rekao, ajde malo, dosta je sada. Ajde malo, mislim, prodao si imaš 3 platinasta albuma iza sebe, a već 7 godina ne radiš. Ajmo malo raditi muziku. I onda smo počeli raditi muziku i sad smo tu gdje jesmo i sad uživam raditi. Ova godina, zadnje 3-4 godine malo su napornije, ali polako sa vremenom sada ja smanjujem taj broj koncerata na način da to bude, da održim ipak neku kvalitetu života. Во светот, создаден според потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, зачисти носења. Од креатурите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Скенирај ја секоја фискална сметка. Учествувај во наградната игра Мој ДДВ моја награда и добивај вредни награди од 1000, 2000, 3000, 100.000 и 3 милиони денари. Скенирај и добивај. Секоја фискална сметка е важна. Мој ДДВ моја награда. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменов слад. Златен даб, класик. Со секој изгресонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом
ne samo stan. Ние сме дел од вашето секојдневие, грижејќи се седа оди лесно, за да може да се посветите на работите кои вас ве прават среќни. Дел од традицијата, дел од семејството. Коренје. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ќе има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Преферирам пилинг и мезотераписки коктели затоа што одговараат на мојот стил, но не било каде. Со години наназад и исклучива во ординација доктор Анчевски. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. И оваа година бидете дел од неверојатната наградна игра на Елит Кафе. Погледни во кесичката на твоето омилено кафе и очекувај една од наградите да биде твоја. 55 награди од 10.000 денари, телевизори, велосипеди, електрични тротинети, микробранови, електрични гезвиња и над 5.000 други вредни награди. На здравје кафе со Елит Кафе. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Мора да си променет, значи сега Петар Грашо мора да е различен од Петар Грашо у таа 2000-та, да речеме 99-та. Знаеш, и тогаш си имал по 150 и сега, ама вајда сега се однесуваш поинаку со самите концерти. Вајда си помудар за некои работи. Апсолутно, мало има искуства свега, ali ono što je važno je radost. Ja doista volim svirati. Ja se radujem večeras koncertu. Sve ostalo zna biti zamorno. Putovanja, vuku te na jednu, na drugu, na treću stranu, ali istinska radost je kad sjedeš i vidiš te ljude ispred sebe. I nekako meni je žao da propuštam neke specijalne trenutke koji se događaju ove 2-3 godine zadnje, gdje su ljudi zapravo mene sad počeli percipirati kao neki pojam. To se događa kad izvođač ima privilegiju da se dogodi transfer generacije. Jer ako izvođač ostane zarobljen samo u publici svoje generacije, onda ideš polako i završiš na koncertima u staračkim domovima. Ali ako se dogodi sreća da neke moji vršnjaci koji su sad mame i tate prenesu na djecu neke pjesme, onda se pune arene. I onda uživaš i onda nekako imaš obavezu da svoju muziku podijeliš sa ljudima. To je razlog zbog kojih ja radim, jer je potražnja nekakva, ajmo to tako kazati, ta neka želja publike da bude sa mnom i moja, da budem sa njima je zaista ogromno. I to se vidi u areni Splitskoj kad sam bio u mom gradu koji je najteži grad za napraviti koncert, ako si Splićanin, i u Zagrebačkoj areni. Svuda gdje, to se može vidjeti na mom YouTube kanalu i na Facebook profilu, zapravo doista kakve su atmosfere na koncertima. I to je šteta propustiti. Да бе, многу е и ретко, знаеш, ти си на некој начин многу привилегиран со само до тоа што го имаш тоа у твојот живот. Бидејќи кој друг знае што го има тоа? Ne, moji prijatelji su, nažalost njihovu, su zarobljeni nekim drugim problemima, koji su svakodnevnica, problemi na poslu, problemi s nekom djecom, neko planiranje, eventualno 1-2 puta godišnje, ako mogu priuštiti neko putovanje. A ja putujem 5 dana tjedno sam na putu. Tako da to je jedan potpuno
druga stvar, međutim puno njih zapravo se ne bi mijenjalo sa mnom. Rekli su mi to. Da? Da. I misliš da ga iskreno go kažuvate? Najiskrenije ne. Ja se družim s ljudima koji me znaju 20 godina. Znaju oni dobro i dobre stvari koje nosi ovaj posao, ali jednako tako znaju i kad dođeš kući, kad 2 dana samo spavaš, jer od umora ne znaš gdje si. Tako da, kao što sam rekao u jednom od odgovora, neko voli Himalaju i penjat se po njoj, a neko se zgrozi. Tako je i sa svakim poslom. Znaš, tako da puno njih zapravo su zadovoljni što žive taj neki malo statični život, a ja sam potpuno drugi tip. Ja sam, volim da je akcija. Si bил различен, пример, кога тинејџер, си се осеќал различно од други деца, другари? Pa nije, znaš, imao sam odlično društvo, dan danas sam sa svima njima prijatelj, ali ja sam vrlo rano počeo zapravo biti samostalan i putovat, zato što sam ja do svoje 18. godine trenirao košarku. Да, и требаше да бидеш и кошаркар фактички. Tako je. Ja sam već sa 16... Имаше понуда за Америка, Tako je. Ja sam imao ponudu za Chicago konkretno. Во коледж. U koleđ, Valparaiso se zove koleđ. Ja i moj najbolji prijatelj Marko Punda, koji je dan danas živi u Chicagu i sad kad budem išao u Ameriku i koji sam pričao, on će me dočekat da se vidimo. Nas dva smo trebali ići zajedno, on je otišao, a ja sam uz zadnji tren ostao. Zašto? Zato što se između te ponude da imamo plaćenu stipendiju i momenta kad smo trebali otići, dogodio se Oliver Dragojević, koji je uzeo moju pjesmu. Dobro. Tvoja pjesma, koliko godina imaš? 90, imao sam 16 kad sam napisao. Imao sam 17 i po kad je on to uzeo. I ja sam jednostavno otišao na Doru, to je bio festival za Eurosong, hrvatski natječaj, sa Oliverom. I nakon toga je Oliver preporučio mene Tonču Huljiću, koji je tad svirao u grupi Magazin. Dobro. I jednom prilikom su on i Oliver sjedili i Tonči mu je rekao, ja ne mogu više svirati u grupi Magazin, jer ne mogu pisati, želim pisati za Doris, za Olivera, za Zlatka Pejakovića i ne stignem sve. I Oliver je rekao, imam ti ja jednoga dečka, mladoga, koji super svira klavir, ima 17-18 godina, neka on ide u Magazin. Može za njega pisati. I mene je Tonči Huljić zvao na telefon i ja sam počeo svirati u grupi Magazin. Tako da Oliver, kako ga zapoznaš, Oliver? Olivera poznajem od svoje, ja mislim, 3. godine. Jer su se moji roditelji družili sa Oliverom i njegovom suprugom Vesnom. Tako da bilo je jedan period kad su bile jako puno tih nekih kućnih druženja i sa njegovim sinovima sam u tom periodu se družio. Njegovi sinovi se zovu Dino, Davor i Damir. I Oliver je znao, naravno mogu po oca i majku dosta dugo, ali znao je da ja sviram klavir, ali nije se o tome pričalo. I moj otac mu jednom prilikom, ja sam snimao nešto u studiju za svoj užitak, imao sam 16 godina. Nešto sam radio, počeo sam tad komponirati, otkrivati nekakve Beatlese, Stonese, Pink Floyde. Ja sam nešto komponirao i moj otac je jednom prilikom dok su on i Oliver sjedili u kafiću, moj otac je rekao, ma onaj moj mali nešto piše. Znaš, ja te ne bi gnjavio, ja nisam pegla, ali molim te, ajde poslušaj to kad stigneš, ako stigneš, pa reci mi ima li to smisla. Ali meni se čini da je to dobro. I dao je kazetu Oliveru i Oliver je, kao sad se sjećam, nakon 3-4 dana zvoni telefon kućni naravno, znaš, i ja se javljam i on kaže, Oliver je. Ja kažem, ne Oliver, kako si? A tad je on imao cesaricu, znači već je bio hodajući bog. Hodajući bog. Gledate 1 na 1, ovozmoženo od Vitaminka. Svet na vkusovi. I on kaže, pa poslušao sam ja ove pjesme koje ti pišeš. Ja govorim, naime, majko, šta će sad tišina, ja kažem, dobro. A Oliver je poznat da nema dlaku na jeziku. On kaže, to je odlično, ja želim to pjevati. Ja propet stane da čekam, mislim da nije neka zezancija. On kaže, to je stvarno dobro. Ova boginja ti je super pjesma, to su neki prohodi, akorda, drugačiji, ti si super kompozitor. I to je odlučilo. Tog momenta ja nisam išao u Ameriku. Da. Kakva Amerika sedi tuka. Da, i onda uzeo pjesmu tu, uzeo je pjesmu Vrime Božije. Po toj pjesmi je nazvao cijeli album, mu se zove Vrime. Tako da, eto, nekako on je zapravo bio najvažnija karika na početku moje karijere, muzičke. Da nije se dogodilo to, ja bi vjerojatno sad bio negdje u Chicagu. Da. Ko zna šta bi radio, možda bi... Asistent, trener negdje. Moguće. A кога Оливер Драгоевич ти зима песна, ти имаш 16-17 години, не се осеќаш многу важен
Pa ja sam se osjećao zahvalno i nisam se uopće se nikad, znaju moji prijatelji mene znaju, nisam tip koji se uopće nešto priča o sebi, niti volim da sam ja tema u društvu. Više sam se osjećao odgovornim. Bio sam nesiguran da li su se te pjesme dogodile slučajno ili sam ja stvarno dobar. Da li možeš pak da go napraviš? Sa 17 godina ne znaš da si dobar, nemaš pojma. I bolje da misliš da nisi nego da misliš da jesi. Точно. Ама тоа е многу зрело размислување за така млад човек. Da, pa nije to bilo plana. Jednostavno si takav kakav jesi. Imao sam, još uvijek imam prekrasne roditelje koji su najbolji ljudi na svijetu, koji su bi dali sve što treba i meni i mojoj sestri, pogotovo tada. Imao sam mogućnost slobode da biram šta ću raditi. Jer da sam imao oca ili majku koji su mi non stop govorili završi ekonomiju, završi književnost, završi medicinu, možda bi ja pod pritiskom familije, možda nikad ne bi bio tu gdje jesam. Nego bi radio negdje za neku plaću, bio bi možda zadovoljan, možda ne. Ovako sam... Bili u restoranot. Imaš restoran svoj, sedi tu, kao što ti tebe to. Ali ja sam se u restoranu inače jako puno bavio svim tim, jer to je moja ljubav velika. Ja sam restoran obožavao svoj. Volio sam dolaziti tamo, ali tehnički se više nije moglo. To sam već kazao malo prije. Tako da imao sam veliku sreću da familija ne pritiska. Jedna sam mogao letiti. Mogao sam raditi šta hoću. Da, baš така. А ако ги споредиш, пример, Оливер и Бреговиќ како некои луѓе што за нас се богови, што викаш, пример, кои се главни некои разлики помеѓу нив двајца? Бидејќи си работил и со едниот и со другиот многу. Pa njih dvojica potpuno su drugačiji tipovi ljudi. Potpuno drugačiji tipovi ljudi. Generalno su drugačije osobnosti, ali ja ću rađe govoriti šta imaju zajedničko. Dobro. Zajedničko imaju jednu nenormalnu ljubav prema glazbi. Ja sam radio s obojicom, imao sam veliko zadovoljstvo da provedem neko vrijeme s Oliverom dugo, a i sa Goranom, Boga mi, ja mislim negdje 2 godine da smo radili na tom prvom projektu. I obojica su posvećeni. Svi ljudi s kojima sam imao prilike surađivati, od Bregovića, Huljića, Olivera, Arsena Dedića, svi su posvećeni i svi imaju cilj. I to je recimo nešto što sam naučio od Olivera. Oliver i Goran. Goran je uvijek govorio jednu stvar meni, kaže, ti imaš taj napukli, hrapavi glas, pjevaš posebno, drugačije. I onda on uvijek je govorio interesantnu rečenicu, on kaže, ti si za mene poseban pjevač jer imaš tu muku. On je imao svoju viziju. On kaže, ja volim te pjevače, ja volim mučiti vas u studiju, jer ja kad vas mučim u studiju, izlazi duša. To sam radio Tifi, to sam radio Alenu, to sam radio Bebeku, to radim tebi. Ja sam uvijek izlazio iz studija kod Gorana, 3 kila bi izgubio. To je vikanje i emocije, ali imali smo fantastičnu suradnju i uvijek je govorio, ako našao si svoj prostor, tuci ga i zid će past. Znaš, samo udaraj taj prostor u zidu i zapravo kad vidiš njegovu karijeru, on je od početka do kraja ostao vjeran svojoj viziji da u svojoj muzici ima elemente nekakve, ajmo reći, narodne muzike, ciganske muzike. Dakle, od samog početka dugmeta pa do kraja sada, on je ostao vjeran, mijenjao je formu, ali je ostao vjeran sebi. Isto tako je Oliver ostao vjeran sebi. Nikad nije odlazio u neke dance vode, nikad nije odlazio u nešto što je bilo taj tren, nego je bio sam za sebe. I to je nešto što radim 25 godina i ja i mislim da ljudi to prepoznaju. Oni znaju kad dođu na koncert od Petra Graše, znaju otprilike šta ih čeka. Čeka ih 2 sata zabave, 2 sata lijepi pjesama, 2 sata nekih hitova koji znaju, dobar bend, 2 sata ljubavi. A ti понудиле нешто што е тотално надвор од тебе, а да ти се допаднало, знаеш, ти се свиѓа, ама викаш, не сум ја тоа. Pa misliš za pjesme? Da. Pa dobijao sam, ali zapravo 99% pjesama u mojoj karijeri napisali smo Tonči, Huljić i ja. Tako, ja mislim da su 2-3 autora od svih pjesama, možda 2-3 pjesme postoje koje mi nismo napisali. Dobijam ja puno pjesama, ali niko ko piše te pjesme zapravo ne poznaje mene u dušu kao što me poznaje Tonči. To je, ja bih rekao da je to nekakva sinergija kao što su imali, mislim, na nekom svjetskom nivou, naravno, da ne bi bila kriva usporedba, ali kao što su imali Lennon McCartney. Pričamo o nekom osjećaju talenta i partnerstva, jednako tako Bernie Taupin i Elton John. To je to, znaš. Šta mijenjati kad je to jednostavno to?
Tako da tako Tonči Huljić i ja funkcioniramo. Znamo točno unaprijed šta će gdje će ovaj zapet, ovaj nastavi, gdje ja zapem, nastavi on. Tako da ja uvijek nekako volim, i čitao sam i gledao sam neke intervjue od Paul McCartneya kojeg jako volim, gdje on kaže kako je bio užitak pisati sa Johnom Lennonom, možeš misliti kad se nađu dva boga, najveća, jer su bili otvoreni. I ovaj bi napisao jednu frazu, ovaj bi rekao, ajmo sad ovo i točno. Da. I onda su napisali 12, 13, 15 albuma u samo 8-9 godina. Да, ама кога го слушаш Маккартни како зборува, он тоа го кажува толку како да е едноставно, а уствари збори за Yesterday или за некои огромни хитови светски. И сега он кога го опишува тоа испаѓа како па ја напишав една фраза, друга вака, и ти си кажеш, немогуче да тоа така едноставно било, човече. А сепак било. Jednostavno je, zato što nije stvar, nije to da radimo švicarske satove. Da. To je pjesma. Komplikacija nešto. Problem je ideja. Mogu sjediti dva autora koja isto rade, nemaju ideju ni talenat i do njih dva druga. I jednima i drugima je jednostavno. Samo ovdje ne izađe ništa, a ovdje izađe Yesterday. To je stvar sinergije, momenta i talenta. A si imao pesna što ti je krivo što ne si je ispel ti? Pa ima ih milion. Ima ih milion, naravno. Prva što ti tekne koja? Pa ne znam, zaista. Ne mogu kazati. Ima nekoja Daniela što je pela, što si sakal ti da ne, ja peš? ženske muški pjesama ima puno pjesama. Ne mogu reći da mi je žao da nisam pjevao, nisam nikad tako razmišljao, ali mogu reći da bi mi bilo drago da sam ih pjevao, i da sam ja mogao pjevati. Ima ih puno. Od Olivera, od Gibonija, lijepi pjesama ima. Ima ih dosta. Dobro. Фер. А кажи ми, ако би направил нешто различно, жанровски, чисто онака, си мислиш, си фантазираш, што би било тоа? Нешто тотално различно. Pa, puno smjerova ima. Ja recimo jako volim jazz. Da? Volim funk. Ali to je opet, ima sličnih elemenata. Ali recimo da bi volio, čak mi je neka ideja napraviti, imao sam neke kontakte sa vrlo ozbiljnim glazbenicima vani, za godinu, 2, 3, 4, napraviti sa Amerikancima, poslati im nekih svojih 10, 12 pjesama i napraviti, dati to najboljim muzičarima na svijetu, da raspišu i da naprave kako oni to čuju. Da to bude za moj užitak. Neki lagani, easy, dobar jazz, da je neki Vinny Colaiuta na bubnju, da je neki Nathan East na basu, da je Dominic Miller na gitari. Tako onako imam neke vizije i moguće da se to sve skupa i ostvari. Ali to neće biti komercijalno, to će biti meni za moj poklon meni. Da. Pa dobro, ako može da si go priuštiš, pa zašto da ne? Mogu to priuštiti, nije to nepriuštivo, samo je bitno uhvatiti vremena i naći sve te ljude na okupu, ali i to smo nekako ćemo napraviti. Така е. Северина ти е исто долгогодишна, да речем, пријателка. Колко време се знаете со неа? Sa Severinom se poznajem 20 godina. 20 години. Знаеш, за неа, она е многу јавна личност, многу јавно живее. Знаеш, многу малку работи се приватни кај неа, или барем така ние мислиме. Ама ти, бидејќи ја знаеш добро приватно, колку она се разликува уствари од ова што е медиумскава Северина, да речем? Ne razlikuje se ona. Mislim da svi ljudi koji su uspješni zapravo malo razlike ima između jedne i druge. Ona je u principu, zapravo ajde mogu kazati, ona je privatno jedna vrlo duhovita, vrlo draga, ali tiha osoba. Ona nije osoba koja će doći tu, pa će, ona sjede sa strane. Tu smo dosta slični, voli biti negdje u restoranu, negdje u kutu da se ne vidi, pričati. Tako da ja sam jako privržen njoj, ona je jedna izuzetno draga osoba i zaista joj želim sve najbolje. A misliš дека компензираш, пример, бидејќи си цело време у рефлектор на настап, i koga ќе се изгасат рефлекторите, бегаш од светло, не ќеш едноставно. Ja sam takav, da. Ja uvijek me pitaju kakav sam privatno na bini, kakav sam van bine, isti sam. Samo kad dođem na binu, onda volim da je 2000 ljudi, a kad sam za stolom, onda volim da ih je 5. Maksimum. To je razlika. Ovdje volim da je šta više, a ovdje mi paše da nije preveliko društvo. Еднаш имаш кажано негде прочитав дека не е убаво да се живее приватно животот што го живееш у магазини, како селебрити. To je, uvijek je, ako čovjek počne živjeti život iz novina, ako ti vidiš sebe i počneš vjerovat ti sam kao ti u tu sliku, a ne u ono što doista jesi,
Tu se događa disbalans i to najčešće ne završava dobro. Ili ideš u krajnosti sa svim i svačim u životu, ili postaneš neki drkađija kojeg ljudi ne vole. Jer si naporan i bahac i praviš se važan. Ljudi s kojima sam ja surađivao i radio i s kojima se družim prije svega su normalni ljudi, a ovi najuspješniji su najnormalniji. Za stolom. Pričamo o normalnim stvarima, dajemo savjete jedni drugima, nema kompeticija, nema natjecanja. Си размислил некогаш зошто е тоа така? Зошто што поуспешен човек, пореализиран, толку по down to earth, онака? Pa ja mislim da su ljudi zbog toga i uspješni. Jer su down to earth. Da moraš jasno vidjeti ako si nešto zeznuo. Da moraš reći ovo sam ja kriv. Ako gledaš svoju sliku iz novina, onda su ti uvijek neki drugi krivi. Ti si bezgrešan. Ti si Bog. Najpametan, najulav. I onda smo svjedoci puno karijera koji zbog toga šta si previše samouvjeren, misliš da možeš sve, ideš dole. Ja sam konstantno uplašen. Ja konstantno, uplašen je možda malo preagresivna riječ, ali konstantno sam oprezan. Da. Sa svim ovim što mi se događa. A događaju se stvarno velike stvari. Pričamo o ozbiljnom broju arena, dvorana, svega ozbiljno. Saista sad mogu kazati. Na svetska zvezda može da se kaže. Ajde, da ne budemo toliko neskromni. Frankfurt polniš, Avstralija polniš, Amerika polniš. I ja sam uvijek oprezan. U nijednom trenutku nisam rekao sebi ujutro, Petre Grašo, let's go. Znaš, nego ono gledam kažem, vidiš, ovo smo napravili super, dobro je, prošla je pjesma, ljudi vole, idemo sad svirati, ili dobro je, super. Nekako to sve gledam, znaš, uz neku blagu dozu opreza, da ne bi nešto zeznuo, da ne bi izigrao povjerenje ljudi koji me toliko vole. Da malko ne ti se veruje. Da, baš poštujem taj odnos, poštujem cijeli taj svijet koji je u koji ja ulazim kao Petar Graš u momentu kad uđem u dvoranu. Ali moja reakcija privatna na to nije, nego je ono, znaš, ovo. Znaš, ja sam konstantno mislim da se to nekom drugom događa. Dobro to go odgovori, da. Znaš, ja konstantno mislim da se to nekom, kao zašto ja, zašto se to baš meni događa. A onda kad analiziram sve što smo napravili, što sam napravio, vidim da možda ima nekih razloga da ljudi vole to što rade. Така. Имало пат некој природен нагоре. Кажи ми, што си научил од овие сите партнери вака? Има нешто што ти останало како совет, што го поштуеш? Ете, например, еден од советите е држи се во својата линија, од брега. Така, влези у линијата и цеди го тоа. Ma je, to je Oliver uvijek ima rečenicu budi svoj. To je, mislim da je u svakom poslu to važno. А ти какви совети, пример, даваш, да речеме, ти доаѓаат сигурно млади пејачи и слично едно друго. Што е нешто што им кажуваш? Nije jednostavno danas pjevačima davati savjete neke velike. Ono što je bitno je da biraju najbolje pjesme. Da vjeruju to što rade. Ja im nisam primjer PR-a nikakav, jer ja ne znam ući na Instagram. Neko ima dnevno 10 objava, a ja imam sve skupa, ova djevojka koja mi vodi sve skupa, nemamo 50 objava u 5 godina. Ja sam čovjek kojeg nema. I možda je to moja najveća vrlina što ljudi vole. Убаво и што не те ни треба да ти Ljudi ne znaju gdje sam, šta radim. Jesam li u Dubaju ili sam u Livnu. Мислиш така дека може у денешно време, например, да си сега млад Петар Грашо, знаеш, денешно време е различно. Zato ja ne mogu davati savjete, ali ja mislim da je nekakva moja dobra strana što ljudi ne znaju ništa o meni puno. Znaju da ljetujem negdje, da sam u nekoj vezi, ali nemaju pojma gdje se krećem, nemaju uvid u neke moje privatne živote, privatan život. Ja ne volim kad sam za stolom da mi ljudi rade slike za Instagram. Ne volim da mi guraju mikrofon pa da ja pivam, pa onda oni mene snimaju. Nisam taj tip. Nekako poštujem privatnost svoje publike i jednako tako oni poštuju moju privatnost. Ja mislim da to možda nije najbolji put sada za ovu mlađu publiku, za mlađe izvođače. Za mene je očito dobar. Ja drugačije ni ne znam. Ja uvijek sam volio u životu nekako postaviti sebe da bude najvažniji ton. Da bude ton važan, a slika ako je bude. I to manje više. I zato se više fokusiram na rad u studiju i traženje zvuka basa, nego da nađem najbolji kut i tu stavim ananas i šampanjac i kažem beautiful morning in Skopje. I onda mi konobari odnesu taj šampanjac, daju nekom drugom, a ja sam kao faca. Znaš, to licemjerje strašno licemjerje. To licemjerje i ta lažno stvaranje slike o samom sebi je nešto što mene nervira. Moram biti iskren i ne mogu biti ono što nisam. To je to.
Ja mogu sebi priučiti dobar šampanjac i dobar ananas, ali nikad se ne bi s time slikao, jer znam koliko ljudi to ne može. Така. Меѓу другите причини, иако има и полно други, како што ги Ljudi кажа. to ne može, puno ljudi to ne može i kažu vidi ga šta se pravi važan. I to je istina, to je moj. To je moj nekakav prvi impuls bi bio kad tako vidim nekoga. Šta sad svi moraju vidjeti da si ti u kadi u Dubaju. Isključi, brate, telefon, uživaj, ajde, pojedi nešto. Ne, moraju svi znati gdje smo, moramo svi ispeglat lica, sve je savršeno ispeglano. Зашто не дај Боже некој ќе помисли дека не сме у када у Дубај. Da. Тоа е страшно. Ne samo to, nego onda vidiš te sve skupa jako. Ta jedna iskrivljena slika realnosti koja doista ne postoji. Не постои така. Virtualna u kojoj ti gubiš, stvaraš jedan lažni profil samog sebe, gdje vidiš to neke cure koje napumpaju svoje, kako da kažem, stražnice, guzice, mi to kažemo u Dalmaciji. I to je toliko nakaradno, rašireno na tom Photoshopu i onda je vidiš, uhvati je paparaco, na nekoj jahti se penje i vidiš da je to nema veze, da je to loše. I sad, čemu? Ама дури, Петар, не ни треба, знаеш, чиј живот е убав и перфектен цело време? Ничив живот. Ma naravno, ali... И зашо уопште да се трудиш да го представуваш дека мене ми е цело време перфектно, јаца, бајле, ананас, ова, она. Знаеш, нема потреба човече. Završili smo, vratimo se na ovaj početak mog odgovora. Kako dati savjet djeci? Ja im ne mogu dati savjet, jer danas je to već se uhvatilo. Taj način komunikacije je nekom koji ima 10, 12, 15, 17, 18, 20 godina postao nešto što je genski kod. Tu više nema povratka. Nažalost, ili kako već, na sreću, kako već. To je tako kako je. Da, evoluira negde, сега дали по-добро, по-лошо. Ali eto, ja nalazim nekako, imam strahovitu sreću, to ono što sam kazao, ali strahovitu sreću da zapravo ljudi osjećaju da sam takav kakav jesam. Da kad nešto pričam, imam nešto kazat, da imam distancu samo da čuvam svoju privatnost i to poštuju i mlađe generacije. I mlađe generacije to cijene. I lijepo je vidjeti na koncertu djecu od 7-8 godina i ljudi od 50-60. Oni u mene imaju povjerenja. A to je nešto što ja bi sutra da se slikajem u Dubaju, postao bi isti ko svi ovi ostali. A biti isti ko ostali nikad nije bio moj cilj. Знам дека сакаш од Alkaloid Good Nature. Hvala najljepša. Hvala puno. После тоа, а ќе пробаш и Бусто имам круасани, ова се најбољи македонски круасани и нормално витаминка исто така ги знаеш. Значи, vratit ću se iz Makedonije 2 кила. Debel i zdrav. Апсолутно. Многу ми беше мир. И мене еднako tako, hvala puno. Супер муавет и остани таков и следен пат у студио да дојдеш. Hvala, prihvaćam poziv unaprijed. Hvala ti.